nembaza kunyakundire Evyona Inspector Sempa bwambere nyumwebazi bwabira ari mu ramburo rw'amashomero ga government district ya Shema aho tushangira hari ugonze secondary school bari kusima abashomesa hamwe n'abeja bakoze rejo mbyasini ya kana kandi abejana n'ababiri bakizoro mu idara ryo kubanza kandi mbyasini ya mukaga osinjira ihireyo boneri 18 abantu rajana n'isomero ya WhatsApp azo mu kibira kibayatanga kushomesa ene kikibiriza ay mata ukantine za TikTok ziria ay abana ntibamanya abana basheme bakimanya ay mata za TikTok atandi kareba umwago kushemesa ki abana ubwo nabari kumshemesa shemeri konge kizubuntu baba training ro mutwe kaza mu bongo umutima utakozere ki umutima training Sempa garukire yaje mirumze gw'abakuru b'amashomera bar kugira ngo baremerwe gukora ico bashemerire kora batyo batandika kufera abazire ubwo bar kugira ngo results zugwire kushanga abantu baheza kushoza results bina bana kabatano mu division 1 babanza bategereza bugonje bazagamba banga bugonje 82 kashi hari irinde tuzagamba banga irindi 15 kashi irindi hata nabo bareba ngo baza kunyagwa bagenjingira rwagata ngwito twinana nabana no mukireba bagendo batsisira quality yachi yogoyese bakuru bishomerero n'abasimire government ya NRM korabero ministry y'obwegese ebar kugira ngo bahire buri cumwe kandi bajumiriro buzahambu cyombeji kubanze rishomero government aided katangwe kanisa konka government neriyamba abo kwanesha shure mishara y'abakozi bamwe kandi egarika ehereza esente za capitation ahabwa abana ba USE na Upolet yawe cyo government ntukisima munongo ko kujere mitembe ntukureka police ko kuza ku disciplininga kandi nabo mu ku disciplininga bambi nababane benda ngo tabankanye ugishoka za kujabira ugiroki ukore cya police ruizira hakushoma Tuishira ishomero rya St Charles Rwanga High School Kashenshero ishomero rya government rukshango muri Kitagata Shema au Inspector Simiro Tekombeji hamwe no kugumiza muno bashataguze bigezo omwaka hagundi Ombyasini ya mukago mwejo sinjira hari St Charles Rwanga Kashenshero ahireyo boneri 19 hari 20 echa bashomesa bar kugira ngo nubwe byatandika ni nyenda nguna TV West twari kusima kwanje abegesa n'abakozi bona bishomero rya St Charles Rwanga High School Kashekuru bakora ubucwe kihembe bakora ubutahumura ubutaruha mwenu tingmani chinko bagambira nyo nimbashabira imigisha yonka umanya ngo utakumanya cyo rukwenda turukitunga so itwa St Charles tukamanya ngo umusinge gwishomero gona byaza kusingura ni discipline nco kurebera abazire ntube hanangeza ngo umwana wine micwembi utamureta St Charles Emyaka ebere nyuma Ramadan mawando mwane fuzi akaba yayerekirwa mu makuru gita TV West bwayihaye ubonero 8 hari 8 ombigezo bya siniya yakana kandi hatagarukire yacikora ubwarkihaye ubonero 19 hari 20 omuri physics chemistry biology hamwe na submath amani nimbaso kusimbanza no kusima ruhanga basa kumsiya buhambuzo niwe ruhanga turariyo murinzi wanje kandi nuwanyambire munonga kushika buhambuzo ahishomero rya Butsubo Secondary School Shema naho tushanjira beje barkwesima ahawo kwike bya siniya ya mukaga one of the schools is in Embeba twirembeba nyinyi zo ndabana gukoreraho practical work abamwe practicals kuko batine nkebyo usanga abana bataperforminga je abantu bajera government kabaho burinzi hamwe n'abashomesa barukumara ece barukugera ngo tubinerwe kwatso twine master umwe bamwita Gilbert umwe Gilbert nashomesa kubara abana 3 na 5 nagamira ngo umwe we yaremirwe kurugamo konka abandi bona bine e and above abejo kusinga kwabo bakutaha bashomesa babo hamwe n'abazira bar kugira ngo batire yagabo gona tiretire nakanu batyazi banje kufayo munonga administration providing ebye ebitubentu etaga
ibyo kushomesa abo kuba ibintu bitetusemereye kushomera myaka ibiri tukabishomera umwaka gumwe aza kubahereza kati bakasigiritwe kushomera ibintu ebyo amashomero gabo n'abashoma mu district ya Shema gagarukire garebyaga abantu buntu ombyasini yakana ecumukuru w'abarambuza hijira baziro butagaruka kwehenda na fees nyingi amashomero ga private gashaka Mike atwakire